urukiko rwa Senegal Dakar rwahanaguyeho ibyaha byo gufata ku ngufu no gukangisha urupfu Ousmane Sonko, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ushaka kuziyamamariza kuba perezida. Cyakora yahawe igifungo cy'imyaka 2 bitewe no gushuka urubyiruko. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yasobanuye impamvu yasinye rimwe mu mategeko akarishye ku isi ku bantu baryamana nabo basangiye igitsina. Yavuze ko ubutinganyi ari uburwayi kandi ko atitaye ku ihagarikwa ry'imfashanyo bimwe mu bihugu bikangisha. Abayobozi muri Afurika y'Epfo bahisemo ibitaro bizafasha guhangana n'icyorezo cya kolera. Ejo bavuze ko ibizami byemeje abantu barenga 20 barwaye iyo ndwara na 17 bapfuye. Muri Nigeria imirongo ni miremire kuri sitasiyo za lisansi mu gihe ibiciro byikubye gatatu mu gihugu. Ni mu minsi 3 nyuma y'uko perezida mushya uheruka gutorwa Bola Tinubu atangaje ko ashobora guhagarika amafaranga leta yashyiragamo. Naho muri Sudani abahanzi benshi kimwe n'abandi banyasudani ibihumbi bahunze imirwano i Khartoum. Ibihangano by'abanyabugeni byari byafashe umwanya mwiza kubera imyivumbagatanyo yamaganaga Omar al-Bashir ubu byatatanijwe n'intambara.